Webafowethu kunconywa umsebenzi omuhle owenziwa ke ubaba ke uDr. 3Second ke evunywa ke izizwe zonke ke njengoba ke ehambela amazwe ke angaphandle noma ke amazwe ke aphesheya. Sikhuluma nje ulapha na ke endaweni ke yase Italy ke lapha na ke ahambele khona ke ngenhloso ke ukuthi ke ayosebenza ke umsebenzi ke wedlozi aphinde ke enze izimanga ke ezenziwa yithina ke sizwe ke sabantu abamnyama ke la kwezwe kwelapha. Lamazwi ke besho ke ngiyena ke umkhulu ke uDr. 3Second ke ekhasini lakhe. Bafowethu ake ngiqala nginibingelela kwesiqiniseko eSemita. Muqala ungena kule channel bafowethu ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela ibutton ka subscribe ke uzibeke amathumeni amahle ukuthola amanye ama-video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke inkulu ke indaba ke inyanga ke idume kakhulu ke lapha na ke kwaGudluza ungene ke sikhuluma ngobaba ke uDr. 3Second ke eqopha ke umlando ke eyomela ke amakhosi aphinde ke amele indlu emnyama ke aphinde ke amele ke izinyanga ke ezingabalapho ke bendabuko ke endaweni ke yangaphandle noma ke emazweni ke angaphesheya. Lento ke kade ke luhambo lakhe aqalile ke kulithatha ke lapha ke ukhombisa ngokusobala ke ukuthi ke yena ke lapha ke uzohamba ke amazwe ke maqedane ke abuye ke khona la eSouth Africa njengoba njengamanje ke eselapha ke eItaly ke lapha ke ukhulume ke nanenkulumo ke eveza ngokusobala ke ukuthi ke le ndawo kuyona ke iyaphila ke futhi ke abantu bakhona ke bayamhlonipha. Kunamanye ama-video ke awafakile ke inkundleni zokuxhumana ke ngaphansi kwamakhasi akhe ke la khona ke aphahla khona ke ngolimi lwesiZulu ke lalapha ke eMzansi ke kukhombisa khona ke ukuthi la khona ke usebenzisa ke isintu ke samaZulu ke amnyama. Lento ke ishayo lihlombe kakhulu ke inkundleni zokuxhumana ke nabalandeli bakhe ke kanjalo ke nabalaphi bendabuko ke abanganawo ke umona. Ngilapha phesheya inkulunkulu ngilapha eItaly sengithola inkinga awubheke imoto ayifakwa petrol ke imoto phela nibuke imoto kodwa inkulunkulu wami awunibuke imoto awuthi ngiyiteste ngidrive asikho isicelo ngapha drive mkhulu sinale bafana babelungusana iyagqilaza le moto awubheke awubheke inegiye lodwa yikapha fana. How much this car? 50,000, man. 50,000 Or yeah. 60,000. 60,000? Yeah. Hey, too cheap. Why too cheap? Euro or Cheap? Is it cheap for you? cheap for me? Oh. No. Hey, I need this car now. Please, my friend, must give me this car. Hey, You must ask to the owner. the owner. Yeah. Where's the owner now? It's right there. Call him. Because he's of Aligrasa.